ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯊꯥꯡꯐꯝ ꯍꯛꯂꯝꯕ ꯀꯧꯃꯨꯗꯣ ꯄꯒꯣꯗꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯒꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ From ISTVꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯊꯥꯡꯐꯝ ꯍꯛꯂꯝꯕ ꯀꯧꯃꯨꯗꯣ ꯄꯒꯣꯗꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ Manipuri Puarida Quaidagi Kutkan Panganma Ninto Singmanunda, Maidingu Pamaibasu Amani, English Machatre Taratagi, the Singama Chatre, Yankrimatu Fawa, Ninto in a Palamba, Garbiniwas Maharaj Hargus Kunava, Maidingu Pamaibu Matamda, Awalebaka Landaduna, Pak Soravalamda Mama, Manipuri Makada, Lehelami, Hanga Awalebakta, Landaduna Lamlok Silami Hava Tungi Mirona Kanganava, Irawadi Turil Torvanda Leva, Mandale Manaki, Pegodagi Tonga, Tangpam Om Haktuna Tamami, English Masonga. Kunta Doctor Haramba Tong Ado Sidokibadagi, Nasigi Mirona, Congo Liva, Namdana Lerkiba Ado, Haukiba, January Tada, Ek is Policy Committee Manipur Sinduna, Mandle Pawachatkiba, Pongchat Aduda, Saigang Division, Buddha and the Culture and Museum, the Lerma Tenarke. Live activity Sahi, Samanga Rom Survatong Ado, Myanmar government Mangandana, Tabiram Labasu, Tangpam Yawasuru, the Kairam Batenaki, Tonga Sinamanipuri Miam, the Karipogel, Pibage Amade, Ubamatam the Karip Hawage Highway Matanga, Ek is Policy Committee Manipuri convener R.K. Sivachandra Amadi Parliamentary Secretary L. Susindona Thamlapwa Phamsing. Kamudo Pegoda na Pamaiba Maharaj na Mapamsi Yauna Laga Yan Kiva Thamahum just to save the sovereignty of Manipur Kingdom. Thamahum Hakiba Tunguni Jogi Kamudo Pegoda na Makada University Matami Matumina Sigi Congestion Okreaga Pamaiba Maharaj na Yan Gi Hariba Tung du Baksini Hojik Mapamsida Udagi Museum Jagang Hilgi Mapamsida Museum Sida Tamnan Laining. I'm the Pin the Habitat, Mapamsio, or the Apoigi Ninkoshina, but the Maduki Ninkoshina, Poigi, can say, Poigi Mumming Habitat, when Kopaito, say, Ponsigi, so not which is the Han Yaurga Levinedu. Myanmar the people Singina must comment higher than Poina. Putting the Hagata, publishing the Shibuyana Kopaito me having a Madu, winning the Marocan CSC, Machine Yarum the Chiana Live between Hana Yaroga later, Machine Dangi, Apuna Yamna, Maito, feeling Sipawi, Adu Manipuri, Tungi Miros in Yankanda, Hana Panbiramba, Poining Tosin Yamna, Gamyamna, Poigam, the Columbi Abja with Tungi. ISTV News ki damak Paudamjeba Richard Ranjan, Buddha and the Culture and Museum, Saigang, Myanmar. Manipur Film City Amadi Film School Sananaba Mafam Art and Culture Minister L. Gentekumana Luchingduna Thanga Madi Kumbi Kendragi Tongan Tongan ba Mafam Marida Chatuna Yengsenkre. Khongchadaduda PDA gi Chairman T. Robindro, Kumbi Kendragi MLA S. Bira, Art and Culture gi Commissioner M. Lakshmi Kumar, Film and Television Institute ki Director Nilot Posu Loinaki. Thanga Kendragi Mafam Ani Chao Baching Amadi Kaibul Sangram Takmu Part ki Sarukta Leiba State ki Khaslen Oibas Sanjabungi Mafam Singh Yenki. Loktak Mayai Laiba, Thanga Kendragi, Chao Baching, Han Assam Rifles, Leramba Mafam Yang Siluraba Matung, Kaibul Sangramgi, Ekar Kunmanga Rompak, Chao Mafam Yang Sinki, Tungda Kumbi Kendragi Manung Chanalaiba, Hauktak Chingi, Ekar Kuntra Rom Chauba, Lokol Amadi, Kulgi Sanabung Oinalaiba, Hector Anirom Chauba Lamsing Yang Sinki. Khongchat Adugi Matangda, Minister L. Gentekumar na Paumi Singda,
ngasi yengsiliba mafam singasi mafam chaba ngaktani chawkhatlakpagi matung inna Manipur gi leijariba art and culture gi masak sing yokhatpada state asigi oina film city ama thamduna school ama lingba haibasi yamna tangai fade ngasi yengsiliba si soidana sargani haiba natte adumakpu mari leinaba official single loinana chief minister ga handaki assembly budget session asi hek loibaga punna khanaraba matung karamba mafam da hena mafam chai haibadu khangdoknaba hotnagani haiki proposal yam pigre edu madu yam justified oi hatna koi khandi khale but to madu go out to bukan koi matam bitum sanga to habitai koi na sigi koi na proposal oi na koi na mari kana raga koi assembly session matung da honorable chief minister ai samagam so koi gi control of session yaw matu kai lege habdi yang akam matu gi proposal financing problem la kiya no comment of the habdi matu gi detail wa out plan nama koi to gen khali BJP Manipur Pradesh ki founder Oiramba Shahid Modumangol Lekhidabagi Kulhumdoilak Suba Ningsing Thoram Shahid Modumangol Foundation Imphal West District Committee na Sinduna Lamsang Kendragi Salam Maning Lekai da pangthokre Thoram aduda Lamsang Kendragi MLAS Rajen amasung RSS ki State Secretary TS Rajen na luchingduna Lekhidaba luchingba sigi mafamda laisu katune kai khumnaba utki MLAS Rajen na Lekhidaba Modumangol na Manipur da BJP haudoktuna awonba Purama Puraktuna Chingtam Nungshi Chana Hingminaduna, Hena Chokat Minabagi Wakalol Adu, Ngasidi, BJP na Luchingba, and Birengi government as in a tabak oina pangtokpa haure haiki. Honorable Chief Minister na Singtam gi khena batam dana BJP gi adu gumba Wakalol adu da Manipur aigi community gi Wakalon thado ga ngasidi apunba Manipur gi saktam mamada lakpaduna ngasidi Manipur da economic blockade ki wafam lamna thamgare development da onchin duna ngasidi Manipur se development da komang choksin bagi adu gumba lamdam mama oirei basimak laigidraba aiga modugol na ningjaramba adu gumba pandam mado ngasi gi BJP na lusingba Manipur da leiriba sarkar asina tapna pangthoktana Manipur gi praja miyam da laigidraba side asina ninglambat adu gumba wakalol do thabak oina ngasi BJP government asina onthoi haidana ya miyam da appeal tawjari Shahid Modumangol Foundation Bisnupur District Committee na Shahid Modumangol Foundation Imphal gi meeting makhada Kulhumdoilak Suba Shahid Modumangol gi Ningsing Thoram Ningthokong Kaithil Public Park ta pangthokhi Thoram aduda Ojao Oiramba Laishram Dijamani L Yaima Foundation District Secretary KH Nehase amadi KH Momonsu sarukyakhi Foundation gi President RK Radha Mohanna Modumangol gi Punsiwari pathokpa Leikhidraba luchingba asigi mafam da leisu katpana mapung oiba thoram oikhi Directorate of Ayush na Central Council for Research and Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush ka kutsam naduna, numit humni chathagadaba yoga masung naturopathy ki state level seminar, IMA Hall Lamphel da hogdokre. Hogdokpagi thoramda Health Minister L. Jayantikumar, Ayush ki Director A. Guneshwar Sharma, Health Director Dr. K. Razo, Member Secretary Y. Lukhoisu sarukyaki. Minister L. Jayantikumar na yoga masung naturopathy laing asi malem sinba thungna pamna rakli. Manipur oina yengbada naturopathy laing asi yamna ngalingai matamdagi chatharai masida sizinariba manamasing lamdam asida marang kaina fangi state asigi ana laing gi lamda doctor gi award pe leiriba sing MPSC gi kuthangda launana ba thabak lokhatle ayush gi MO manga lauragani hairi ayush maha sector se ayurveda yoga Unani Sida the homeopathy mayamna tamgene Sigisi masai pemangida cumna kesu taram bado hospital wala bag masai realized story sabi Manipur khatta dara India khatta dara nahar gadi aduna chambal internationally masai wala bag realized story and almost all the people international community na masai accept of makali pot na masu wala bahati rather in one sense we can claim that is Ayurvedic science, it's a developing science. Other developing science na high target ma developed to idri. Adana it is yet to be developed. Adana madada koina groom to bam chani. Adana koina pamjin bam chani.
Thanga Kendra Gamatangiraba Primary Health Sub Center, Health Minister L Gentukumar Nangarang Yengsinkre, Hojik Leriba Health Center Asi, Mafam Amada Nona Sanabasu, Minister Yengsinke. Thanga Oinam Lekai de Labor Sub Center Asi, Chingtak Labor Maramna, Ana Layang Balak Passing the Kudung Chad the Bakat, Tengerabasi Yengraga, Kendra Sigi MLAT Robindrona Mafam Amada Sabina Bahajarak Padagi, Center Sabaya Bamafam Minister na MLA Galoina Yengsin Kibani. Kongchadaduda Kumbi Kendrigi MLA Bira, Additional Director Planning and Finance Dr. Manikanta Suloinaki, Minister L Gentukumarna, Miam Amadi MLA proposal Matung Inna, Hana Leriba Center Resina, Dr. Singi Quarter on Toklaga, Yengsil Luriba Lam Ani Asigi Mafam Chaba Amada Health Center Atuba Matam the Sanana Bahonaragani Haiki. Primary Health Centers. Ship we are going to Sabi, I got to have to look into the Sagatring hostel. I know one lecturing it today. Hotel hostels about the Hotel Primary Health Center when I carry a mineral Matada and Mayam service to Butavani. Center the Paliba NDA government na Northeast Miyambu Hantana Yengba the Natana Sinmi Singbusu Hantaba Midyeng the Yengbire Haina and then National Trade Union Congress ki President Dinesh Sundariyal na Fongdokre. Manipur Press Club the Pangtokiba Paumi Singa Unaba Amada Infal the Lakiba Indian National Trade Union Congress ki Mute Sing Yauba Mifam Aduda Dinesh na Makatana Center na Manipur Yauna Northeast State Sing Hantana Yengba na State Sing Asi Nomagi Laira Bahengalakli Makoi ki Kholau Tabidri, UPA gi government matamda angang singbu free education, lukrabi singbu pension pibana chingba scheme kya paikhalam ki adubo, Modi na luchingba sakar asina michang mikhai naiba mongda state khara da khudong chaba fangalaga, state khara dadi khudong chaba fangandri. Masida natana Sinmi Singi fangfam thokpa right kaya sung matli. Sinmi Singi yaifana ba Labor Act semdokna na pukat padasu NDA gi government na yaningdri. Congress ki luchingba kaya CBI case local hali aduga BJP gi luchingba singi mathakta leiramba case kaya de kakthakuna michang mikhai naiba mongda chathari haina maral sikhi. मजदूर जो लोडिंग अनलोडिंग जो रेल की मालगाड़ी आती है बाहर से जो हमारा यहाँ से सामान जाता है, हमारा त्रिपुरा में सामान आता है, हमारा मणिपुर में सामान आता है, जो सरकार का लेवर है उसका पैसा बढ़ा के दें। इन्होंने 15 साल से एजेटी जो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा है वो जूं को त्यों रखा है, और जो लेबर लॉ हमारा एक्ट है उस लेबर लॉ के एक्ट को ये चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने चेंज नहीं होने दिया। क्यों कि ये उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो चल भी नहीं रहे हैं ये। ISTV Network की सर्वर डाउन तौखिबदगी लॉजिक सेट टॉप बॉक्स सिंग पानबा सब्सक्राइबर सिंग ना थरम येंगबदा खुदोंग चादबा मायोकनरिबासी ngasi nongmanini gi manungda farakani khudong chadaba sigi damak network asigi maikaidegi nungaitaba phongdorakli paugi maraktatna tenba break ama ngasidi suara jingge ture kari mantu musi kari yongso sidi 요시는 해 마치기 요시디 따따 디스코니네 두디 산하기 못 양는 신비 양들 까이도이나 까나나 까이기나 까이도비요 마시 뿜나 너희 레베데 가리 한마가 똥문 감들어네 구라라가 똥네 칼리바 나마이도 까이드라 센분 부토가 레베딩 감들아 센분 부토가 레이빙 감들수 임팔 페라스나 살로 아이주 한 발랭감 되더라 임팔 페라스에게 론 오네 너희 임팔 파이낸스나 농부기 만ungda gari loan lobu yabani tung chaba pizeri adom na pam makali gari kudingmak lobu yabani New Hope Tutoring, Kurai Ahongai, opposite Jenims Main Gate, adjacent to Tantra Hotel. Admissions open for the following courses: Class 9 to 12, Bossum Cosum, CBSE, Diploma in Elementary Education, Bachelor of Education, BA English Honours, NET Paper 1, and CTET. For further details, please feel free to contact us. Movel Furniture, Manipur gi luhong kayo magamari lenana makal khudingi furniture items singda up to 50% discount pijari. Asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari. Ngasi maglengching biraksi Movel Furniture near Imphal College. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba
हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolib capsule chabiu. Breaking matuna taram nok chiris makata bapao. Indian Journalist Union asi India da lariba journalist singi hak ngak sena bani haina Union asi President SN Sinana Fongdokri. Bhuvaneshwar da chathariba IJU ge National Executive Meet da saruk yariba SN Sinana amjugi mahut sinduna saruk yariba ISTV News ki Editor-in-Chief Brajendra Ningomba ga khanana unabada Fongdoki bani. President Gawari Sanabaduda Manipuri media na Hojik Mayuk Nariba issue kaya marumsu khanaki Manipurasu Mathisia West Board Chatna Hangadabani Karigumba Level Commissioner na West Board asi Chatna Handrabadi IJU na Supreme Court contempt of court file Tauragani Haiki. As now you all know it, finally Supreme Court has given the verdict that Majitia has to implement it in all newspaper organizations. And the onus has been given by the Supreme Court of India, which is the highest court in this land, to the labor commissioners of the respective states. So in Manipur, it is the duty of the labor commissioner of the Manipur and labor department to please see that Majetia is implemented in each and every organization and each and every journalist. If it is not implemented, they are not accepting the Supreme Court judgment. That is the thing. And if they don't do it as a union, we can go to Supreme Court. And this is against the basic Supreme Court judgment, and we can file a case against them. Contempt of court, which they are doing it. So we have to tell them they have to ensure, and MTU has to take up this issue. They have to give a clear list. Yes, they have implemented in each and every organization with each and every journalist or non-journalist working with them. Thanga Kendrigi Moirangkuno Gram Panchayat ki polling station BMDC gi oina MLA Local Area Development Fund degi lupa lakh taramathoy lising kun kaithoktuna imung chama supna anida jingaban ahum PDG Chairman T. Robindro na yenthokre. Thoramaduda Thanga Part 2 ki Pradhan Ningthojam Chandra Ward Member Premanandasu Sarukyaki. MLA T. Robindro na Manipur gi oina yenglubada wana saba turoy ngamloy tawbayum asi Thanga Kendrada uba fangani. Hairiba mayam asi yengluraga PMAY gi makhada yum sarakadaba asi ngaina miyam gi khanduna mahaki Local Area Development Fund dagi jinga singa si yenthokpani. Handaki nongjuta yauraktringaida Thanga Kendrada nongyuba amata leheloi haiki. Ang si mi 100 ka tumu beneficing se akona jingaban bandal ahum sing asi kona yam jenthok se bani aina aigi Thanga Kendra koi lei praja singda ipai sai sina man khangan jining ai Thanga Kendra sida handaki laiba nungju thasi mamangda nungyu bayum ina charun ko bayum amatta leheloi. RBD Indian Service na Shaksham LPG Clinic kutsam na duna Ujwala Scheme amasung gas kamdaw na likna season nagadagi haibagi matangda road so ama Imphal iski manung chanba Kongba Bazar konung mamang lamlong amadi lamlagi mafam singda pangtokre. RBD Indian gi mapuji Robindra Sharma gi meeting makada chatakiba road so aduna mataw karam na Ujwala gi kana balawgani gas mataw karam na season nagani haibagi matangda akhang ahay sing na wangangki. Saknai Rabal Lamdamasiki Saisakpa, musicologist Laishram Birendra Kumar na Laikidabada, Sangai Ban Kaisampat Lemajam Lekai na Awaba Fungdorakli. Society for Promotion of Community Tax Sangai Pro Kabuikul na Sinduna, Tarani Toirak Suba Jelerong Folk Festival Kaupum Ganjik Gaidimjang None District of Pangthokli. Ngarang Hogdokpa Numita EDC Techno Tamenglongi CEO Dinglanglung Kamay Amadi Khulgi Chip Singh na Sarukyaki Festival asi ngasi Tamenglong DC Armstrong Panmay na Chief Guest Oiduna Loishingani Hairi. Chehi asigi January 13 numidangda
लाउथोरकिबा पद्मश्री अवार्ड मणिपुर की ओइना वेटलिफ्टर मीराबाई चनु अमदी फिसा लोनसा की लमदा ममिंग लेरबी लांगपोक लाकपम सुबदनी यावरपदा मणिपुर गवर्नमेंट की माइकईदगी मीराबाई चनुबु यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स न सिंधुना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुपा लाख कुन पीदुना इकाई खुमनख्रगा सुबदनी बु ओक्पिखिदबा थवोंग यानिंगदे हाइरी वांखई तोकपम लेकाइदा लेबा सुबदनी की युमदा पाउगी मिफम अमदा सुबदनी न महापु ओक्पिदबा असि गवर्नमेंट असिना अचान मिरा नाइबगी थवोंगनी हाइरी पद्मश्री अवार्ड फंगसे इचानपी मीराबाई चनुगा अहाका खोय निमक चमाना लाथोपिरकनी अदो मीराबाई चनुना रुपा लाख कुंग लोइना सेंगी ओक्पिखरे हाइ सेंगी बांग्लोदा अदैदुदा आइना पैसागी वा खंगनतना माना ओकदुदा एवासे चमानाबनी माना लंबी असंबद लाकनी आइना लंबी कोइना लाक्चबनी अदुना ओपसी चमानाना सर्टिफिकेट अमता वरगसु पीरगा चमानाना ओपीरमलगदी आइना हाइजबा सिंजबा आइना एवार्ड फंगको पुनमक्सी मणिपुर की फिसारोय इसे नाव पुनमक्सीदा आइना हाइजबा पुनमक्तो पुंग मका लामना नुआइजना आइना अखंग पुनमक हराव नुआइना ताक्चरमगदबदो यामना अखोयगी अचान मिराय नाइबगी फिबम अमा लेबसे सिदैसिदा आइना नुआइजदबा हाइतारे एम्स अमसुंग डेसाम अनिगे अपुनबा इंडिजिनियस स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी कौबम सेमख्रे कमिटी असगी को कन्वीनर ओइना डेसाम के प्रेसिडेंट अंगंबा मिटे अमसुंग एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनाम खनख्रे कमिटी असना फेब्रुअरी 10 दगे हौगदोरिबा बोर्ड नलोबा क्लास 10 एग्जाम अमदी फेब्रुअरी 19 दगे हौगदोरिबा काउंसिल नलोबा क्लास 12 एग्जाम मवंग चुमना अमदी मपुंगफाना पांगथोकनबा एग्जामिनेशन सेंटर सिंगी ओसी एओसी एसआई ड्यूटी तागदोरिबा इन्विजिलेटर सिंगी ओइबा खनबा मिफम डिस्ट्रिक्ट की फेब्रुअरी 13 15 फाउबा पांगथोकलगनी हाइरी लमदम मसिदा नोंगमा कांगदना थोकलक्लिबा थौदोक वाथोक अमदी मियामना थेंगनरिबा अवाबा क्यासी मायोकननबगी दमक कमिटी असि सेम्बनी हाइरी ngarang ayuk pung mapalom taba aduwaida lamboy khongnang khongdagi pukrambam ongbi memcha chahi yankhai mangarom surabi nupi ama mayumdagi thokhibadagi mafam khangdana mangkhre mahak foot manga inchi ani wangi kulai kuchuni mamai sangi masanoi mahakna thokhiba matamda hangama pal machugi fanek ama sethi napu machugi shawl ama inki mahak pukanagumana thengnabirabadi mobile number 9774336863 natraga manaknakpa police station the pau PBU hairi Hauzero bada mariba pau amukahna Kongon liba fangdana leiruraba pamaiba ningthona thangfam haklamba Kaumudo pagoda gi thongba Myanmar gi museum da leiramba thengnare Amasong Kumbi amasung thanga gi mafam singda film city sananaba art and culture minister L Jentakumar na yengsinkre Haji fawbi na ISTV na pijaba paw matang ashdale sinjare meeting tabiri basing momokana kurumjari